Kenya matalo ay midirlong manchiro da wala ka Jikow ana majin kubri dan na chikon lipo gwami bar and finally sha inauguration da ke chawo bana jare da chajeto de talo da ko kumanda na tare wika gambela especially federal government sugar Dr. Rabi commander na chalalat ana madin me cha plan ka long time kuitanda na duno ko ko per ka tameda ne cha to goja an ka tameda me chadi chalat malawato kiredi de mo gar la de kubri me cha to ko no chalat kwaje ke da tamo don te ko kubri ba la de ngoma but cha no to dream cha no to shi na macha to atalam dilom ba to cha kubri cha lat ka shi me da ne chalat dan jabna la true amadi de special thank da ka korno moten dit rew ka gambela kan tankoi ka lar di dana ci kana la Allah da me shi laram ke Allah ne ne dia ka gweja bo chebi benefit ne ne ko na cha kubi cha jala ko ma ka baji gambela ke le baji benefit ko na tam cire ke port amma waje use mo go aneden content cha kam management da bayin kamari bajino bayin kono bo bere kana me kan bondi ala bukku jami ene mambe alojen bala la pot bala lo connection ka South Sudan ke ka Sudan ke Ethiopia but tekatun wan ke benefit ke kwatun wan ba jikten so talwan midit shabu benefit no kuma Ethiopia ka rada baka benefit bone many de kon tinte ka South Sudan ke Sudan ko mete mebe ka gambela ba benefit ni jikko mi kamete mbe ko jikko ajene ni moto media telo dina long ko mana mi roda ci telo ram kel telo ne ne dia kan nuer dia to gam ay ko na te kan nuer dangwan kan nuer dangwan ta ci bere yo goma telo dia long kuna chuga yana ni mandan ka run wang chu man ta mangoda jelna so ci lo te long ko shana part of Jikow bridge inauguration tasla mi dir long telo da long alo jojere lo ado telo ka de laro mostly men din je long to loida de laro nyen to loida to ga ci to ne koken ko it's just something let checha lat ka gwaber ka den now it happen law mutok de laro loida te long ne biya to ga ma ko se kebe ya gora gwana mal ko biya information biya ka jek ci loida te biya to ga mal